le message uDavida ayilethela abantwana besisirayeli ukuthi bayicule endleleni ebazoyihamba. Ngamanye amagama lamazwi or lelu hubo ke pesalime e bulantsila ke batla go kutlwa hantle o nkeleto mohaleng mme gore o nkeleto mohaleng ha re ke re botse potso yena ga ba neng Dafita ngola pesalime yena it is the declaration of who God is. Lebaka le ntseng gore ke bale Bibeleng ya Sotho ke mantswe yana Jehova o tla nthola. Other scriptures ba bua ka the Lord, ba bua ka Modimo, empa Dafita Bibeleng ya Sotho o re Jehova o tla nthola. This is the second part e re tla tsena go yona. Re kena to the first part e tsang gore Dafita a ngole Bibeleng ka pesalime ena ke mantswe ao Dafita a leng ona, and doesn't just cause us sithini empa ka Sesotho re re bitso lerwi ke seromo. Ngamanye amagama igama olinika umntwana uzaba lento umnike yona. This is the reason David write this psalm. Igama lakhe nguDavida, igama lakhe Dafita lesiJuda, ligama elikhasa the beloved. Ndivumela ndithi kuwe nawe uDavida ubhala ngendlela abazali bakhe bambona ngayo, ngendlela ilizwe limbona ngakho, ngendlela uThixo amhambisa ngawo. Ubona uthando lukaThixo. Ithi intenzo ndivisise, the name David, it means the beloved. As I said, the beloved, it means uthando likaThixo liyasihlangabezela, liyarikgahlanyetsa. Ke a tseba onana wa nkutlwa empa ha nkutlwe ke maitsiboa testamenteng ya ntjha. Luka ngola ka chapter 15 ngwana lekgaswa e re Bibele ke balang ntatae ha letsatsi le tsikela a mmona a mo mathela o bona lerato la Modimo la nkgahlanyetsa. Lerato la Modimo ha le emele gore re le batle. Sesotho se re a batla ba sa mo batle, a rata ba sa mo rate gobane o mogao. Ka mantswe a mang lentswe lena beloved le tswa lentsweng kapa leratong e re ke re go wena marato uthando ya Sesotho ke lerato. Just pause. Thando, English love, nenye language. Yes, we have 5 types of love. Abanye bathi 7 types of love. But stoic sikhona apho, agape ikhona apho, philios ileyo ngifuna ukuthatha ngayo. Philios ikhona apho. Philios lichaza uthando elukunyola ebunzimeni abantu bakungalele. Kungako Davida sithi noma ubaba mama ngalahla uyangikhola uyaofa. Dali kya omel The second thing, uthando lukaThixo Philios is interpreted from agape. Tinama we say, we understand the agape as a prevenient grace. Uthando singalusebenzile, uthando singalazi, kepha uthando elibhanathi noma singalimemanga. Ndivumela ngisithi kungakho uPaulus uthi kubaRoma yes bakho amaxesha afana ne-COVID ndiyazi uthi uyathetha noThixo uphelelwa ngamandla
uphelelwa ngamazwi uthi ndiyazi ngamanye amaxesha uyamfuna uThixo olufuna uncedo kepha ungalitholi kepha ndiyazi kungakwasithi umoya wakhe umelana nemiye yethu uyasithethelela. Beloved, nthandwa, whether you are frustrated, God loves you. Whether you have divorced, akakhetha ubala lo muntu. Babhubhile bonke. Ungcwabise. Wazongcwaba. Waphinduka nesihlekisa. Khipha uThixo. Usanawe. This is the name David means. This is where the message of no more Baba. Bangadilahla uYehova. Dabulela mfundisi Nqombo. Mina andinawatch. Dabulela. Imango kunqama ndisithi ndiyabulela. The second thing that I want you to remember from the word David, it's a fucking politics. Ngesintu nangamaJuda isintu sabo bazi into okokuba umntwana uqala ekhayeni nguye olusayo kena mndisa umntwana ugqibela ushiyeka nelikhaya ufundisa sasekhaya uma kubhuti bakhe basasukile zethi naye makhula akwazi ukuthumela ngaphandle. But here we see the vice versa. uDavid wokugqibela ngaphakathi kwabantu abayi-8 nguye olusayo obhuti bakhe basempini bayalwa noGoliath. Listen to this. I want to suspect njengomunye umbhali othi umama kaDavida uthenjise ngoDavida ndiveka abanye bathi uJese ubaba kaDavida kepha abanye bathi uJese isitefana sikaDavida. I want to suspect that I'm not saying it's not his father. I'm saying I want to suspect from this words David knows very well even the least things. Uma singasuka ebonini wakho uyahofa yena ukho uzaqhola. COVID of new COVID uzaqhola. Intubeko indlala stress sasesikolweni uyahofa uzaqhola. Into endiyithandayo mandiconclude the name David siyibona kakuhle xa umprofiti efika athi mabese tafulele ungile uvele ndicule iculo lomthendeleko. I was saying to you, even we don't see umthendeleko ngamehlo kepha uzohlala ungumthendeleko. Ndenzela onye imeme futhi ndizochaza uyini umthendeleko. Asiyeke apha ndisithi kuwe leli culo endilisebenzisileyo itafula ilungile kwaJesu. Amadoda ahlezi phezulu banokho iperfume around the table basilungiselele ukudla. Uthi umprofiti uqala magesi xa esondela uthi uyamthela umoya usithi cha singuye uthi makagqithe. Usibili umoya ore asiyena re bua ka lebitso David mo mantswe a tswang teng lambele ntate ba ka ntahla ke a o fa o tla nthola ntumella ke re wena wa feta bone wa feta bohlano wa feta botshelela wa bosupa ha felletse
moprofetari le hodimo le swasitse ha se mo ke tshwanela ho ba teng potso ya ka na ba felletse na. Listen to this, jese na ba felletse na, jese ore o te ya monyane ha na se bopeo ha se motho ha la batho le hodimo la molata. O lata cancer yo qetile. O lata o tswa ka ramalwala a accident. O lata o na le di-stitch tse 15 20 tsa thipa ya motho o no nahana hore o tla phela le yena. O lata o yentse pause masithi sinabo bona siyasikhohlisa ithi yona inyaniso ingabikho kude kepha masisicela Jesus. Afika David mo lebitso la hae le bonahalang teng ka samantsana Jehova o tla nthola. Listen to this. Ngatamela I can have a picture for Gabonoi esithi bathi ngathi mfanele ngokusondela naye ngizathela ngisikuthi umoya wathu usondele njalo ngokuba uThixo usebenza ngento ezilahliweyo. uThixo usebenza ngento ezingenagama.